Sebilang beli kamu nganggur ke umah ilohe, jak setata memen ilohe mesebang jelek. Bapan iloh seliwar-seliwar, kumisnya jering, sebilang beli ngorte ngajak iloh. Apakah aneh ngaranayang? Nganggur ke umah iloh sing taen rahayu memen iloh ngabosok bumi yo misi ngedesa menek tuwon beli toleh neng ngae nang jengah tur mata-mata besuk peluke bakat ojok bapan iloh gede gangga selemisi kales mau kumis jembe sliwar car macan aneh pepes megan tekelam kelematane cara yang nepukin masa begitu sing medaya teraman lohe gitu apa mirip aneng ranayang paling melah di sisi lan iragam janji nyala nangisin hati kan pada sayang sepeduli anak kenakan orang kene keto beli ilo besikan kena hei nyale aman paling melah di sisi nyale laga nyala nangisi hati ane penting ya ane penting jani pada tresna iragam aja dari lo sebilang beli kamu nganggur ke umah ilo hejek serta tememen ilo masa bang jelek bapak ilo seliwar kumis nek jaring sebilang belingur tengah ja ilo beli pusing medaya deraman lo heketo apakah dan mirip aneh ngeranayang paling melah ni jani paling aman lang di sisi iragam nyala nangis hati Raman lo heketo apa mirip aneng ranayang paling melah di sisi lan iragam janji nyala nangisin hati lan pada tresno lan pada sayang sepeduli anak kelakar orang kene keto beli ilo besikan kena hei nyale aman paling melah di sisi nyale lega ngale lega nyala nangisi hati ane penting ya ane